Ingdeng Pharoi Sira Krehini NKBA Ningkan Surihini Rankora ke Thoma Farman Ame ke Pado Ponja Phan Chisik Bomno. NKBA AGM Aphan Kisik Kedang Phan 80% Chunlo. Pinini Phai Troxiar ni Lakhain Kora Pidiopani Constituency ke Parlo Bornirja Ahawalalong Ingdeng Pharoi Dilai along 3.5 kg heroin pen banghini kachingnang. Pini arkoini pioneer cap arni ada porphai kebra chite malom Dilai police station ke parlo Dilai raikom sai khila pen CRPF C20 kem bokajan tumchelang pet joy pen birta long si naka checking keton kelang asai kedeng bomahut Dilai tower kok thomalong ihu Mahindra gari number AS01 MC4996 along kiri kuruk dunsi Home 286 pangrum pet 3.5 kg heroin nepdun longlo. Son sila bang so sai keklemalong bang hini atumphan nep ingnang ponlo. Kachingnang check atum lake Golab Khandakar Arta Ningkan Inquiry Sirkep Asar Buramen Sajahan Khandakar Arong Fulbari PS Tarabari District Barpeta. Sahanur Mir Arta Inquiry Si Asar Buramen Sajahan Mir Arong Kagdua PS Tarabari District Barpeta Pusi Pangthekpon. Labangso heroin Karbi Anglong SP Lapen Bokajan SDPO atumpensi Chepari Dengponlo. হয় ইয়াত এটা বিলাই থানাৰ নাকাত আজি সন্দেহজনক অৱস্থাত এখন পিকআপ ভান পোৱা গৈছিলে আৰু সেইখন ইয়াৰে যিটো টিম আছে সেইটো টিমে চেক কৰোঁতে ফ্ল'ৰত মানে আৰ্টিফিচিয়েল কাউন্সিল চেম্বাৰ বনাই অনা অৱস্থাত 286টা চাবোনৰ কেছ তাৰ ভিতৰত হেৰ'ইন বুলি
Piniada por phai Gracia por pen dipu taralangso Samson Singh Amir Birialong KKCA ahin pen puthot Karbi ningkan kimi ketalon ponjia phan claim bangamai kangni. Bangso ningkan kimi ketalon ponjia dim 5 km along si padoji. Lapen ki ong dung arara tuma phan kachetong dunjia phanta Karbi aron barim ke kroyara ratum chuningri padopon. Taralangso long pini